Ja sam Senad Beširević, na Ostrošcu, penzioner sam, ima 4-5 godina, kupim ove starine, nešto dobijem džabe, nešto platim i tako da sam to skupio da ostaje iza mene ta djeca da vide s čim se bavilo naši djedovi i pradjedi i tako. Vidim gdje sam šta novo dobio, nabavio, kupio, kažu da smo mi staromodni, ja i ti. Pa ti reci nešto, je li to tako ili nije? Pa staromodni, ali to da vidimo s čim se naši pradjedi, djedovi i očevi i to iz čega su jeli, iz čega su pijeli i sve to da vidimo, vidiš taj sat isto, to je iz 1929. A još je u funkciji, imaš, mislim to sam kupio sad, onda imaš ovi vagi, imaš ovi perilica, imaš blanja, moje ima to. A sve uglavnom je originalno? Originalno, sve starinsko i tako da to sad ja imam toga dosta bio kod mene, ali ima uvijek nešto što vidim, pa ono što ne znam zašto je služilo, onda obično tebe pitam. Ali imaš ti toga ovdje, evo, ovu vagu, to si rekao da je dobio iz Švedske. Na primjer, ovaj zemljeni čup, kako ti reći da si ga pronašao negdje u Pećigradu? U Pećigradu, u jednoj staroj kući sam ga pronašao. I to tako sve spontano. Mene pitu isto, kaže otkud ovolike starine, stari predmeti. Ja samo kažem 10 godina i uzdahnem. Moja. Onda im je jasno, tako da. Kad naiđe, mislim, kad pane u ljubav da to skupiš. Pa ja nema, u mene nije daleko, ne znam te gdje otići po taj dio. Mislim, to stvar. Ovo baš ima se šta razgledati. Peglena žar, ovo je šporet, mala imitacija. Jest, ovdje ima taj šporet, ima i ovih ključeva i ovoga, isto to sam dobio. Taj katanac višeglavec, to sam dobio, tamo. Evo taj, to sam dobio od rodce iz Australije. Još ispravan. A ovo su, imamo ovake, to je išlo na koze, ali ne? To je išlo i na konje. Kako su? Zvjerci. Da, zvjerci. Zvjerci, ima ove konjske kuće. Mislim, zvone imaš. I tako. Ima ovdje, a ovo je staro suđe. To je staro posluže. To je što se prije nekad dijela. Jako.
Ovo su i penđeri dosadašnji, to si isto ovdje kombinirao. Da. I cilinder, ali fenjeri su mi nekako najdraži, a vidim da imaš skoro 20 raznih boja. A ovo je ovdje, mi znamo, malo stariji. Da. Jesi li ovo isto pravio ili se ovo negdje dobio na poklon, nabavio? To sam nabavio, to mi je donio čovjek, on je rodom iz Sarajeva, a iz Rudoga mu je otac i to mi je donio jedan dost, tako da pravo se stavi okpas, kosa, brus i hajmo u njih. I mazavac. Da, vidiš ti imaš ovo kosa, mi bi mogli nešto organizovati ove godine, neko takmičenje kosebe. Pa može, šta god želiš, ja sam u Prijevzi i ja mogu, šta god stalno sam počeo. Naćemo da ima trava, je rodo, falbog raste. Ima, evo ovdje, ima kod buraza i to, ima, možeš da se naći gdje ćeš kositi. Jel da ti je trebalo dugo godina dok se ovo sve prikupio? Pa to sam počeo kupiti kako sam otišao u penziju. Ali da sam prije toga, da sam bio u Sloveniji, to našao bi još više bilo. Ali nisam i šta ćeš, sad koliko ima. Toliko da imaju djeca, da vide, da se to malo ne zaboravi. Ne moramo to da koristimo, ali je fino za oko vidjeti ovako. Znaš ti šta je ovo? Čekaj, to je što sam dao nešto da nije za mlin. Ne, ovo je za vunu. Za vunu, da. Prašak. Malo se mota vuna. To se mota vuna ovako, mislim, i onda se to stavlja na tamo i mota se dalje, farba se i mota se u klupkat. Ovo su stare alatke. Da. Ovo su petena. Ovo su prijele, trunce. Kako je? Stap. Ovo je strunci. Za konje. Žito. Stavljati strunce. Panta, rešeto. Nosi toga dosta. To je. Vidi nožić mali. Meni je drago da nas imamo ako koji volimo stare predmete, ko što si ti, ko što sam ja, ko što je stari Mumin Bajrić. Da. Ima nas dosta ovdje. Ali mi bi trebalo se naći, pa ko ima duplo, na primjer, nešto, ima više isto, pa da zamijenimo, da promijenimo, da ako imaš tako i da to promijenimo, da nije... Pa može, možeš doći pa vidjeti, ako ja imam nešto, ja ću ti pokloniti. A ja znaš šta ja tragam još za beškom? A ti ako šta vidio kod mene da ja imam duplo, pa ćemo se vidjeti. Ja imam 2 beške. To mi još fali. Ali da vidiš ovo, jednu bešku imam od ove snahe, ona je bliznakinja i njih su 2 u toj i ona je meni, jedva je taj brat njezin spustio tu bešku sa tavana, kad je bio mali čefanak. Aha, da. I ona je to meni dala, ja sam to malo popravio, malo sredio i sad je imam gore u jednoj drvarnici. A imam jednog prijatelja tu ovdje ohranije to 6-7 djece muški. I oni su se ohranili u toj beški. Ja kad sam došao vidio, ona je bila pod jednim ambarom. To je bilo i skoro truhlo, ali ja sam to sve i renovirao sam je i sad do te 2 imam za sebe. Ali ako bude šta, ja ću tebi neću raspitati. Može, meni neki dan bio gost, naš jedan Bošnjak, živi dole u Rijeci. I donio mi tako neke darove i poklone, nešto, kaže Hasa, ovo ti za Bujru kuću. I sad on gleda u mene, ja sam to primio i onda sam se nasmio. Ali ne znaš šta je? Znam, kaže on meni, hoćeš li imati mjesta da to okačiš, slušaj me dobro. Sad vidiš brvna, zidove, gdje god može ekser ja ću kačiti, tako da zid neću vidjeti, a ne moram ga onda krečiti. Tako i u tebe ovdje sad to isto. Gdje god može ekser šeraf, to je jako fino, jer ima šta i za vidjeti. Ma da. Puno je starih predmeta koji ne znaju, na primjer šta je šta, ja to ne, ima nešto desi pa ne znam. Evo ovo, šta je sad ovo? Ovo je onaj. Čembrkajk. Da, to već znam. Evo, vidiš. To je klasno, branje, žice.